balik sa GMA Regional TV Live. Bisan kung natapos na ang Valentine's Day, buwan pa magigihapon nato kini mga kapuso ang Pebrero. So padayon gihapon ang pagpaambit sa gugma o panagtigalaay sa usag-usa. Karong buntaga mga kapuso, magpakisayod taon sa maanindot nga mga gift ideas kay pwede sa ikahatag ingon man kining advocacy naghihimo sa usa ka organisasyon sa mga babay nagbase dinhi sa Cebu. Makauban ta karong buntaga mga kapuso si Feby K. De La Rosa. Good morning. Hello, good morning Sir Nico. Thank you so much for joining us this morning, Ma'am Feby. Kini inyong mga gift boxes, murag nindot ni siya nga mga ideas no nga pang regalo karong panahon na. Definitely. In season of love, we are trying to, in line with the season of love, we're trying to give away boxes and chocolates. For sa kanang mga lovers niya or even mga singles or mga nanguyab ba, this will be a great gift for them. Because you have said, Ma'am Feby, dili lang sa mga manag-uyab, managhigugma ay pwede gyud bisan sa pamilya po di panghatag o sa mga higala. Yes. For sure. Pila may price range ninyo ani ma'am? So we have 2 boxes. We have the Knock on Your Heart na worth 1.5. And then the other one is Sweetheart, that is priced at 1.8. Personally, Ma'am Feby, nga no murag makonsidera man nimo nga nindot kay ang pamati kung makadawat ka og regalo. Labi na kung gikan sa imong hinigugma. Well, of course, no. It's love season, so for to have someone, especially that someone who's close to your heart, gives you a gift or a present. Of course, nindot jud sa pamati, no, nga kanang hala gigugma jud ko ano niya kay nagbayad jud siya gingani para sa mahatagan ko gingani na gift. On another note, Ma'am Feby, doon na mo'y advocacy kuno sa inyong grupo. Can you tell us more about this? Yes. So for everyone, JCI Buhara is a non-profit, non-stock leadership government organization na of kanang mga young entrepreneurs and professionals who are into social civic work. So for this one, among main project jud ani is to raise funds for our beneficiary, initially for our future projects, generally for the chapter. But we're thinking now na we will be targeting our beneficiaries sa Barangay Paril. So the project is about yearning for love. It's titled Yearning for Love. It's a wordplay for yearning for love, no? So it's about crochet. So the ones that we are in partnership with, which is the Cebu Crochet Group, they are making these lovely and cute kanang mga yarn crocheted items, or sa atong term pa kanang ginansilyo nga mga items. So these could be like coffee cozies. We have beanies, mga baby dresses na pwede sa mga mommies, they can buy it for their babies, and then part of the proceeds will be given to our beneficiary. Sa mga gusto nga mo get in touch with you, ma'am, o gusto nga mo palit ani, mo avail ani inyong Yearning for Love nga project unsa may lang ang iyang buhaton? Yes, you can follow us on social media. So we are naami kanang Facebook page, JCIC Buhara ang name, or you can directly go to our campaign project na FB page, which is Yearning for Love. Okay, Pebrero pa man gyud buwan sa gugma, buwan natong mga kapuso. So mas maayo gyud nga mag-inambitay di ba og gugma. Unsay mensahe nimo, Ma'am Feby, sa atong mga nagtan-aw karon nga mga kapuso? Well, personally, on my personal statement for the season of love, kuan lang, chill lang. To anyone out there na might be pressured to to sa kanang mga kitag mga couples who are buying stuff for their loved ones. I mean, you can also provide or like share your appreciation, your love and appreciation to your family members as well. So you don't have to be pressured by all the kanang mga ingana nga time. Time will come for you. It's your own journey. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga, mga kapuso, si Feby K. De La Rosa. Salamat, Ma'am Feby. Thank you.